Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo zigize aya makuru yo kuri uyu munsi wa gatatu itariki 28 z'ukwa gatanu. Joël Swanek yahoze ari umuganga mu gisata cyo kubaga mu Faransa yemeye ko yasambanyije abagwaye barenga 250, benshi muri bo bakaba barabana hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 n'uw'ibihumbi 2014. Yaciriwe igihano c'imyaka 20 y'igifungo. Jason Stens, umusesenguzi muri politike ya Republika ya Demokrasi ya Kongo, avuga ko gusubira gutahuka kwa Joseph Kabila akajya mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi ari intambwe ikomeye ica amarenga y'intambara ishobora kumara igihe kirekire cyangwa bikaba ari kosa Kabila yakoze. Mu Rwanda, Aimable Karasira yatangiye kwiregura ku byaha aregwa birimo guhakana genocide, guteza imvururu muri rubanda no kuterekana inkomoko y'umutungo we. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore, aya makuru agarariwe na Jacques Nitegeka. Idoni Devyo vyose ni mukanya. Florentine Kwizera yaje kudusomera yavugwa kwisi. Dahera mu Faransa aho sentare y'ico gihugu yongeye igihano c'imyaka 20 umugabo bikekwa yuko ari muri bakaruhariwe mu konona abana. Joël Rosquanek yari yemereye ubwiwe yuko yononya abantu bagera mu majana 3. Abenshi muri abo bari abana baba batewe umuti wo kubasinziriza aho baba bari mu bitaro barindiriye kubagwa. Abahohotewe bivugwa yuko batigeze bamenya ko bakorewe ayo mabi kugeza babibariwe n'igipolisi. Rosquanek ageze mu myaka 74 asanzwe ari mu mvuto kubera ibindi byaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Hari ishavu mu Faransa kubona uyu yari umuganga yaremerewe kubandanya avura abana kandi amaze gufatanwa amasanamu y'abana bakorerwa ihohotera rishingiye ku gitsina. Chancelier mushasha w'Ubudage Friedrich Merz yemereye izindi fashanyo igihugu ca Ukraine. Mu rugendo President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagize i Berlin, Bwana Merz yavuze yuko Ubudagi buzogiranira imigenderanire y'ubugwizatunga n'iya gisirikare na Ukraine. Inkuru ya Damian McGuinness mwishikizwa na Mark Niyonkuru. Inyuma yo kubonana na President Zelensky Berlin, Chancelier Merz yatangaje ko Ubudagi buzofasha Ukraine gucura ibisasu vya misile zayo zirasa kure. Bwana Merz kandi yemeje ko atarupimo ntarengwa Ukraine izoshirwaho gukirera ivyo bisasu bizokora bishobora gushikira mu kurasa. Ubutetsi bwa Kyiv bumesha ko gutunga ivyo bisasu bizofasha ubwa mbere na mbere guhagarika Uburusiya kugaba ibitero kuri Ukraine. Ariko gufasha Ukraine kugira ibisasu bigema kure nibonwa kumwe na bose mu Budagi, aho benshi batinya ko bishobora gutuma ibintu biyangara muri iyo ntambara. Friedrich Merz sanzwe azwi nk'ubutajya umunwa mu gushigikira Ukraine. Ubu hasigaye ari chancelier ariko agerageza gushigikirisha amajambo ibikorwa bigaragara. Sentare yo mu Budagi yanse ikirego catanzwe n'umunyaperu yari yitwariye ikigo gitanga inguvu ca RWE, ariko rero yemera yuko ibigo bikwiye kuba ari byo bikurikiranwa ku ngaruka zitewe n'imyuka bisohora yonona ikirere. Uwo murimyi Saul Luciano Liua avuga yuko itongo ryiwe rigeramiwe kubera gushonga kw'ibitandara by'amabarafu y'amazi canke glacier, kandi yuko ikigo RWE nka kimwe mu bigo bisohora imyuka ya dioxide de carbone yonona igisenge gikingira isi cari gikwiye gufasha kuriha amafaranga yo kubaka inkombe zikingira imyuzuri iryo tongo ryiwe. Sentare yasanze ariko iryo tongo ata mpungenge zihari yuko rishobora gutegwa n'amazi, ariko yemeje yuko ibigo bikwiye
kwirengera ikiguzi c'inkurikizi z'imyuka yonona ikirere ya dioxide de carbone. Imwumva ni BBC gahuza miryango. Perezida wa Namibia yavuze yuko kwibuka ku nshuro ya mbere abahitanywe n'ihonyabwoko ku ntwaro y'abakoloni b'Abadage ari intambwe ihambaye yo guhangana n'akahise kabi no gusangira umubabano wo mu bihe by'intwaro ya gikoloni y'Abadage. Hashize imyaka irenga 100 abanyanamibia barenga 7,000 bo mu bwoko bw'abaherero n'abanama bishwe mu ntwaro y'abakoloni b'Abadage. Netumbo Nandi Ndaitwah yadometse urumuri asubiramo n'amajambo yo gusaba Ubudagi indishi nako yakababaro. Hashize imyaka 4 Ubudagi busabye imbabazi ku ruhara bwagize muri iyo genocide, bwemera umuriyaridi w'amadolari azoba imfashanyo mu iterambere. Hafi imyaka 40 imbere yuko bitangura gukoreshwa mu ihonyabwoko ry'Abadage, ibigo byo kwegeranirizamwo abantu hamwe n'ivyitwa ngo namagerageza yitwa yuko ari ay'ubushakashatsi byarifashishijwe n'abakoloni b'Abadage mu kwica urubozo no kwica burundu abanyagihugu bo muri Namibia, ico gihe kera citwa Southwest Africa. Umwe mu bakuriye ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU aranegura Israel kubijanye n'igikorwa cyo gutanga imfashanyo muri Gaza ko ibikora nk'ibintu yateguye kandi mu buryo bwitondewe cyane kugira ngo igumize abanyagaza mu bukene. Abanyamakuru baho bavuga yuko abanyapalestina batoye ibifungurwa ku kibanza gishasha cyo mu manuko gikoresha abacunga umutekano bafise ibigwanisho. Inkuru ya Yoranel mushikizwa na Yvette Kabatesi. Umuryango w'abibumbye ONU urahamagarira korosha amabwiriza mashya washyiriweho yo kubuzwa kugemura imfashanyo igaza. Uvuga ko nyinshi mu modoka za kamyo zayo ziriho zisahurwa n'abantu bihebye kubera inzara nyuma y'ibyumweru 11 Israel itemerera imfashanyo nimwe kwinjira. Loni yanze gukorana n'umuryango ufasha uherutse gushingwa igaza. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya ONU igaza akemeza ko imikorere yo kugemura imfashanyo y'umuryango idashobora guhaza abatuyemo bose. Ishimangira ko ejo hashize abantu hafi 50 bakomeretse ubw'ibiro byayo bishya byavogerwaga ndetse ingabo za Israeli zikaharasa. Israeli yo ivuga ko uburyo bushya bwo gutanga imfashanyo bwatumye umutwe wa Hamas utabona uko uyiba, ariko niyo ivuga ko nta gihamya ifite kigaragaza yuko ibyo byabaye. Ndangirize aho nyene muri Israel aho umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yavuze yuko Mohamed Sinwar yishwe. Mukuru we Yahya Sinwar yari umukuru wa Hamas muri Gaza, yishwe mu ntambara n'igisirikare ca Israel mu mwaka uheze. Mohamed Sinwar yamoneka nk'uwari gusubirira mukuru we, akaba ari we yarondegwa igihe c'ibitero vya Israel ku bitaro byo mu manuko bwa Gaza mu ntango z'uku kwezi. Hamas ntiremeza ivy'uru rupfu gwiwe. Nina urakoze Florentine Kwizera kuri aya makuru aje kudushikiriza. Amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere ku mugabane wa Buraya. Joel Swanerk yahoze ari umuganga mu gisata cyo kubaga yemeye ko yahohoteye bishingiye ku gitsina abagwaye baharugwa mu majana, benshi muri bo bakaba bari abana hagati y'umwaka 1989 n'uw'2014 yaciriwe igihano cy'imyaka 20 gifungo. Mu kwezi kwa gatatu Roswarnek yari yemeye ko yahohoteye bishingiye ku gitsina abantu amajana 299, benshi muri bo bakaba barasambanyijwe mu gihe baba batewe umuti wo kubasinziriza canke bariko baravyuka bamaze kubagwa. Roswarnek w'imyaka 74 yiswe umuntu wa mbere yasambanyije abana benshi kuruta abandi bose mu Faransa. Yarasanzwe afunzwe inyuma yo gucirirwa igihano cy'imyaka 15 mu mwaka w'2020 kubera gusambanya abana 4 harimwo n'abana 2 ba mwene wabo. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC yamushikirizwa na Jacques Nitegeka. Roswarnek yari yambaye imyenda y'umukara ubwo yarahagaze nta marangamutima yerekana mu rukiko, yumva umucamanza Aude Buhezi atangaza umwanzuro. Mu kwezi kwa gatatu nibwo yemeye ibyaregwa.
umucamanza Burezi yavuze ko urukiko rwazirikanye ko wahoze ari umuganga w'inzobere mu kubaga yahitagamo abana barwaye, abatewe ikinya cyangwa bafite ubuzima buri mu manegeka mu bo yahohoteraga. Kubera ko Rosquarnec yarangije kuzuza imyaka 7 mu munyururu, ashobora kwemererwa n'amategeko kuba yakwemerwa kurangiriza igihano cye hanze ya gereza mu mwaka wa 2030. Amélie Levesque, umwe mu bahohotewe na Rosquarnec, yagize ati gutekereza ko umunsi umwe ashobora kugenda mu muhanda akabona abantu, ibyo birambabaza. Ati twebwe ntitukigira ubuzima busanzwe mu gihe barimo bamusubiza ubwo buzima. Ati kuri njyewe binteye isesemi. Umwunganizi wa Rosquarnec, Maître Maxime Tessier, yavuze ko nta bushake afite bwo kujurira. Uyu mugabo wahoze ari umuganga, urubanza rwe rwatangiye mu kwezi kwa 2. Muri icyo gihe cyose abantu benshi bahohotewe nawe batanze ubuhamya, babwiye urukiko uburyo ihohoterwa bakorewe ari abana ryagize ingaruka ku buzima bwabo. Yakomeje yandika buri munsi mu gakarine ke hasobanura mu buryo buteye isoni burambuye iryo hohotera yakoraga, ku buryo byoroheye abapolisi mu gushakisha abo yahohoteye. Benshi muri bo kandi nta nubwo bari bakibuka amarorerwa bakorewe igihe bari mu maboko ya Rosquarnec. Twanjaniza amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Mu makuru twabagejejeho kuwa mbere twababwiye ko abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba wa 23 batangaje ko Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze mu mujyi wa Goma akarangiza igihe yari yishizemo cy'ubuhunzi. Twashatse kumenya icyo abasesenguzi bavuga kuri uko gutahuka. Twegereye Professor Jason Stens, umusesenguzi kuri politike ya Kongo, avuga ko gusubira muri ico gihugu kwa Kabila akajya mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi ari ntambwe ikomeye ica amarenga y'intambara ishobora kuba kumara igihe kirekire cyangwa bikaba ari kosa Kabila yakoze. Aratangira asobanura icyo kuri we itahuka ya Kabila risobanuye. I think the first thing to say about that is that icyambere umuntu yabivugaho nuko yifatanyije ku mugaragaro na M23 yerekanye neza ko yiyunze kuri uyu mutwe, aligning himself with the movement. Uru rugendo rwe igoma ruremeza noneho amakuru yari amaze igihe avuga ko hari uburyo Kabila abanyemo na M23. Jason Stens avuga kandi ko Joseph Kabila n'u Rwanda bafitanye umubano waranzwemo ibibazo umaze imyaka irenga 20. Kabila has had a fraught relationship with Rwanda over the years. Kabila n'u Rwanda bagiranye umubano wakunze kurangwa n'ubushyamirane mu gihe cy'imyaka myinshi, guhera igihe se yafataga ubutegetsi mu mwaka 1997 afashijwe n'u Rwanda. Yabaye umuntu wa hafi wa James Kabarebe muri icyo gihe cyose, hagakurikiraho igihe se yashwanaga n'u Rwanda, byakurikiwe n'intambara yamaze imyaka 5. Ndetse na nyuma y'uko Kongo yongeye kuba imwe mu mwaka wa 2003, guverinoma ya Kabila yarwanye intambara nyinshi kandi mu bihe bitandukanye zari zishamiranije n'imitwe ishyigikiwe n'u Rwanda nka CNDP hagati y'imyaka y'2006 na 2009 na M23 ya mbere hagati y'umwaka w'2012 no 2013. Rero amaze imyaka aganira n'abanyarwanda, ariko umubano we nabo wagiye uhindagurika kuva ku bushyamirane bweruye kugeza ku bufatanye. Ntekereza ko kuba igihagararo cye kigenda kiyegereza M23 bigomba kubonwa muri iyo nzira. Ntibikwiye kugaragara nkaho ari umubano we n'u Rwanda, ahubwo ni imibanire ishingiye ku nyungu zo gukenerana mu gihe runaka. Kuri ubu inyungu zabo zirahura, ariko birashoboka ko ibyo bitazahoraho iteka. But this is not going to be forever probably. Professor Stens avuga kandi ko bigoye mu by'ukuri kumenya neza impamvu yatumye Joseph Kabila afata icyemezo cyo gutahuka mu gihugu anyuze igoma. It's difficult to know why exactly Kabila made this move. Kabila has extensive economic interests. Birakomeye kumenya impamvu Kabila yafashe iki cyemezo. Kabila afite inyungu z'ubukungu hirya no hino muri Kongo. Hari imitungo itimukanwa nk'imishinga y'ubwubatsi bw'amazu, ibikingi binini, inyubako z'imiturirwa i Kinshasa, i Lubumbashi n'ahandi mu gihugu.
making this move has led the Congolese government to move against him and his. Gufata uyu mwanzuro byatumye leta ya Kongo imuhagurukira kimwe n'imitungo ye ndetse itangira no gufatira imwe mu mitungo. Rero ni icyemezo gikomeye ashobora kuba yaratewe no kuba yarabonaga ko yaba we cyangwa se abo mu ishyaka rye badashobora kugira umwanya bongera gutorerwa mu butegetsi. Yabonaga ko ubutegetsi bwa Kongo burushaho gufunga ubwisanzure bwa politiki kandi bukomeza kumwibasira kimwe n'ishyaka rye. Bishobora kuba aribyo byatumye afata iki cyemezo, ariko ni umwanzuro utoroshye. Stanzanagiza avuga ko umwanzuro w'ibiganiro hagati y'u Rwanda na DRC ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari uzerekana nimba Kabila atarabaze nabi. I think everything depends the future of this crisis, the M23 crisis. Nibaza ko ahazaza h'iki kibazo hazaterwa n'ibizava mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi biganiro nibirangira bitagize icyo bigeraho, ukuza kwa Kabila kuzaba ari ingenzi kandi azaba ari n'umwe mu bari muri iyi ntambara. Ariko niba umushinga wa Amerika ushoboye gutuma ingabo z'u Rwanda na M23 zisubira inyuma, icyemezo cye kizagaragara nkaho ryari kosa rikomeye yakoze, kuko yabaje mu gihe Amerika yaba iharanira ko habaho umwanzuro wo kurangiza iyi ntambara ku buryo burambye. Mu gihe RDF yagenda, Kabila nawe yabatakaje imbaraga nyinshi. And if the RDF withdraws, then Kabila will lose a lot of his leverage. Oya Professor Jason Stanz, umusesenguzi muri politike ya Kongo, akaba ari n'umwarimu muri kaminuza. Ni saa 11:46 muri studio za BBC i London, ni saa 12:46 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tubandanyirize mu Rwanda, tujye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda mu rugereko rw'urukiko rukuru. Aimable Karasira yatangiye kwiregura ku byaha aregwa birimo guhakana jenoside, guteza imvururu muri rubanda no guterekana inkomoko y'umutungo we. Ibi byaha byose arabihakana. Karasira, umuhanzi akaba n'uwahoze ari umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda, yamenyekanye cyane mu biganiro yatangaga kuri YouTube. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza maze ategurira inkuru ikurikira. Mu kwiregura ku cyaha cyo guhishingiro jenoside, Aimable Karasira yabwiye urukiko ko imvugo umushinjacyaha ashingiraho ikirego igira iti leta ya Habyarimana yakoze jenoside yirwanaho. Yavuze ko yumviswe nabi n'ubushinjacyaha bumwitirira amagambo atavuze. Abwira umucamanza ati reka mbwira urukiko ukuri, ibyo ntabyo navuze. Byinshi mu birego Karasira yarezwe bishingiye ahanini ku biganiro yagiye atanga kuri YouTube. Kuri icyo cyaha cyo guhishingiro jenoside kandi yarezwe amagambo yakoresheje ko ihanurwa ry'indege y'uwari perezida Habyarimana ryabaye imbarutso ya jenoside. Aimable Karasira yemera ko ijambo imbarutso koko yarikoresheje, ariko yifashishije ibitabo byanditswe n'abantu batandukanye barimo General Romeo Dallaire wayoboraga ingabo za Minuar mu Rwanda. Yavuze ko atari we wazanye iryo jambo, ko nawe yarikuye kuri abo bagiye babyandika, kandi atari uko bagamije kwishimira jenoside cyangwa kuyishingiro, ahubwo bagamije kwerekana ko kuko yateguwe. Avuga ko jenoside yabaye akuze kandi afite ubwenge, ko habanje ibimenyetso birimo urwango rukomeye rwagiriwe abatutsi, maze kuri we ihanurwa ry'indege ya Habyarimana riba nk'imbarutso yo kurimbura abatutsi. Karasira kandi yireguye ku cyaha cyo guhakana jenoside. Abamwunganira babwira urukiko ko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza ibimenyetso simusiga kuri iki cyaha. Maître Bikotwa Brice avuga ko umushinjacyaha yatanze ibisobanuro by'imvugo za Karasira mu biganiro yagiye atanga kuri YouTube, kandi uregwa ari we wakagombye gusobanura ibyo yashakaga kuvuga. Ibi ntibyaguye neza umushinjacyaha, wahise yakijambo abwira Maître Bikotwa ati zana ibimenyetso byawe bivuguruza ibyo twatanze. Karasira w'imyaka 48 wahoze ari umwarimu muri kaminuza afunze kuva muri 2021 ashinjwa ibyaha byo guhakana jenoside no kuyishingiro, guteza imvururu muri rubanda, iyeza ndonke ndetse n'icyaha cyo guterekana inkomoko y'umutungo we. N'ibyaha we abura nahakana. Urubanza ruracyakomeje.
Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Nyanza. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho duha ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro c'abagore. Mwiriweho neza. Tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kuzirikana isuku mu mihango y'umugore n'umukobwa. Kubona ubushobozi bwo kugura udukoresho twifashishwa muri ibyo bihe nicyo kibazo kikiza ku isonga mu bibangamiye isuku, nk'uko tubibwirwa n'uyu mubyeyi. Muri iki gihe amafaranga ntayo, turahenda kutugura buri kwezi, rero buri kwezi biba bigoye. Njye ku giti cyanjye nkurikije n'udufaranga dukeya mbona ndigomwa ariko ako kantu k'ingenzi nkakagura. Ntihari igihe bikubaho rwose ukayabura? Amafaranga arabura ariko ushakisha mu nshuti muri bagenzi bawe bigize amahirwe ubona yakuguriza, ariko utanabonye uratuza. Hashize imyaka irenga 5 leta y'u Rwanda ikwiyeho umusoro nyongeragaciro kuri utwo dukoresho, ariko ibiciro biracyabangamiye ababikenera. Vestine Mukeshimana ni umuyobozi wa OtaAid mu Rwanda, umushinga w'Abongereza usanzwe ufasha gukwirakwiza amazi meza, ufite no mu nshingano kwita ku isuku yo mu mihango. Ni intambwe nziza, turanayishimira cyane, ariko iki ntago cyakemuye ikibazo. Mu gihe ibiciro bikomeza kuzamuka ku isoko, n'ibiciro bya padi birazamuka. Ikibazo rero gikomeza kuba amikoro make y'Abanyarwanda bari muri cya cyiciro cy'ubukungu buciriritse cyangwa se cy'ubukene, batabasha kwigurira ibi bikoresho. Zimwe mu ngaruka zo kutabona udukoresho two mu mihango harimo guta ishure ku bana b'abakobwa, nk'uko tubibwirwa na Vestine. Imibare iheruka yagaragazaga ko 18% y'abana b'abakobwa bataga ishuri kubera ikibazo cy'imihango cyangwa se cyo kubura ibikoresho mu gihe cy'imihango. Ubu ntabwo nzi uko bihagaze, ariko urebye uko ibiciro bigenda bizamuka wakwibaza ko kino kibazo kigihari. Kandi turacyaganira n'abaturage hirya no hino no mu biganiro tujya dukora, bakatwereka yuko rwose ubushobozi bwo kubona bwo kwigondera padi ya buri kwezi mu rugo rurimo abakobwa 2 na nyina wa 3, abaturage kenshi niko barakubwira batugomba kuba nibura ufite 4,500 kandi ni menshi. Aha rero naho kwibaza. Izo rero ni zimwe mu mpamvu zituma iyi miryango ikomeza gukora ubuvugizi kuri iki kibazo cy'udukoresho two mu mihango. Hakwiye kongera kurebwa ahubwo twabunganira gute. Ni ngombwa yuko n'abakobwa n'abagore barebwaho by'umwihariko, kuko iki ni ikindi kibazo. Niba umwana yicara mu ishuri atisanzuye cyangwa akayisiba, ntabwo yatsinda. Niba umugore atari bujye ku kazi kubera ko yabuze uko yambara, ni ikibazo dukwiye gutekerezaho. Nkumva rero nakongera gukora ubuvugizi kubo bireba bose. Ikibazo cy'isuku mu mihango gihangayikishije abagore n'abakobwa. Izindi nzitizi zibangamira abagore n'abakobwa harimo n'ikibazo cy'amazi, aho atagera neza, bakaba basaba ko ibiciro nabyo byatekerezwaho. Nasaba nk'abayobozi bacu wenda bakabwira wasake ikagabanya igiciro twatangaga ku buryo wenda nk'ijerekani manuka urumva turayigura muri 100, gibuza amazi akiyongera tukabona amazi menshi mu rugo. Tukagerageza kugira isuku muri icyo gihe cy'imihango, kuko hari ahantu ni ingenzi, hagize imwando hajya ubuzima bwawe bwaba buhagaze, kandi twese ubuzima nicyo kintu cya mbere. OtaAid ifatanya n'abandi babishinzwe kubaka bimwe mu bikorwa remezo byorohereza umugore n'umukobwa uri mu mihango. Cyakora ngo ntibihagije, kuko hakenewe no guhindura imyumvire aho aba bantu baba mu miryango. Vestine: iyi suku rero y'umukobwa uri mu mihango tuyitaho mu bice navuga nka 3. Icyambere ni ukubaka ibikorwa remezo. Harimo ibikorwa remezo by'amazi, harimo ubwiherero n'ubwiyuhagiriro, ndetse ku mashuri hakabaho icyo twita icyumba cy'umukobwa umwana ashobora kwihereramo, ndetse yakumva acitse n'intege cyangwa ababara umutwe, kuko nabyo bibaho, akabasha kuryama nyuma y'igihe runaka agasubira mu masomo. Icya kabiri ni mu mavuriro, naho usanga bubaka ubwiherero ariko urugero ugasanga ntago bateganyije ahantu umuntu ashyira padi. Aha ni hahandi usanga umukobwa cyangwa umudamu uri mu mihango ajya mu bwiherero yabura ajugunya padi, akaba yayijugunya muri toilette kayifunga. Aha rero tugenda dufasha muri ubwo buryo kugira ngo habeho ibikorwa remezo bikwiye binajyanye nyine n'imicungire y'imyanda nayo ikomoka ku mihango, ariko nanone bihera mu kwigisha. Umukobwa uri mu mihango
arabanza akigishwa gukaraba. Ariko nta nubwo twigisha uyu mukobwa wenyine, kuko twigisha na musaza we. Imihango ntabwo ari amafiyeri. Ese musaza we nawe arabyumva ko uyu mukobwa akeneye gukaraba? Ese niba ari ukujya kuvoma, hari igihe uyu mukobwa wagiye mu mihango acika n'intege ku buryo akenera umuha amazi. Ni ikintu rero gikwiye kubahwa, bimuha n'uburenganzira bwo gufashwa no guhabwa umusanzu akeneye kugira ngo nawe abeho mu buzima bumwubahisha. Ikibazo cy'isuku yo mu mihango ku bagore n'abakobwa si umwihariko w'igihugu kimwe. Ishami rya Loni ryita ku buzima rivuga ko miliyoni 500 z'abagore n'abakobwa ku isi bagorwa no kubona udukoresho ndetse n'ibindi byifashishwa mu gihe cy'imihango y'ukwezi. Bivuga rero ko amahanga akeneye guhagurukira iki kibazo. Ni naha dusoreje, muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi. Ubu nawe tubahonje kuri Nana Gwejo. Mu kiganiro Nana cyo kuri wa kane twabateguriye mukobwa Jawasi wase. Yego. Ahubwo se ko mu gitondo bambwiraga ko mushobora kunsezerera, mbwira umugabo wanjye abandinze dutahane. Nta kibazo rwose turagusezerera, maze tuguha imiti uzakomeza kunywera mu rugo. Asigaye rero wirinde imirimo ivunanye, kuko ushobora kukugiraho ingaruka cyangwa ikazigira ku mwana utwite. Ngo muvuze ngo iki muga? Ni 12:45 kuri BBC. Dusubize ijambo Yves Bucyana mu kiganiro c'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriwe neza, amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru irasozwa uyu munsi mu birori ikipe ya APR FC yateguye biza kuba muri iri joro, biyobowe n'umucuranzi w'umugande Jose Chameleone, bikabanziriza umukino wa nyuma uhuza APR FC na Musanze ku kibuga cy'amahoro i Remera. APR FC yegukanye igikombe cya gatandatu cya shampiyona kikurikiranye, niyo kipe ikoresha ingengo y'imari yarenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Igikombe cya shampiyona mu Rwanda gifite agaciro katarengeje amafaranga miliyoni 45. Ku mugabane w'Uburayi, Carlo Ancelotti, umutoza mushya wa Brazil, yamaze kwerekanwa ku mugaragaro, avuga ko yishimiye kandi atewe ishema ryo gutoza ikipe yise ko ari yo nziza ku isi. Anavuga ko intego ye ari ukuyihesha igikombe cy'isi cya 2026 kizakinirwa muri Amerika, Canada na Mexico. Uwo mutaliyani w'imyaka 65 agiye gutoza ikipe ya Seleção avuye muri Real Madrid, yatoje imyaka 4, atsindira ibikombe 3 bya Champions League ndetse na La Liga inshuro 2 mu bihe bibiri bitandukanye yatojemo Real Madrid. Ancelotti yanatoje AC Milan mu Butaliyani, ayihesha ibikombe 2 bya shampiyona, kimwe na Paris Saint-Germain na Bayern Munich yo mu Budage yazihesheje ibikombe bya shampiyona. Yanatoje Chelsea, atwara igikombe cya FA, ariko kandi yanatojeho ikipe ya Everton mu Bwongereza. Ancelotti muri Real Madrid yasimbuwe na Xabi Alonso, we wavuye mu ikipe ya Leverkusen yo mu Budage. Ku mwaka we wa mbere atoza ikipe ya Leverkusen yegukanye igikombe cya shampiyona y'Ubudage, yarangije ikipe ye idatsinzwe umukino n'umwe. Xabi Alonso wahoza bica bigacika hagati ha Real Madrid, Liverpool ndetse akanegukana igikombe cy'isi 2010 ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Azatwara ikipe ya Real Madrid mu gikombe cy'isi. Umukino we wa mbere akazahura n'ikipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu. Ikipe yatozaga ya Leverkusen yo yamaze guha akazi Erik ten Hag, wahoze atoza Manchester United mu myaka isaga 2, yayihesheje igikombe cya Carabao ndetse na FA, ariko aza kwirukanwa. Ikipe igeze ku mwanya wa 14 muri shampiyona yashojwe ku cyumweru. Iyi kipe ya United iri ku mwanya wa 15. Ayo niyo y'imikino uyu munsi nabateguriye. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Amakuru no munsi yagarukiye ngaha, ariko murashobora kubandanya no kuyumviriza ku rubuga rwacu rwa internet bbcnewsgahuza.com. Mwashikirijwe na Nina Iradukunda, irayobowe na Jacques Niyitegeka. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Ibrahim Masud. Mwakoze kubana natwe na Gahwana.